Abantu munana abatwira ha rumande mu kifome cya Nyabushye ahabwo kwita umupolisi wa Imanje Mongesi nibo bagaruka bakarebuka ho misho gumuramuzi kembabazi kandi abarimo bakazi bashatu n'abashije batanu. Umuramuzi abaya bamanitsa ngo okucyondozana kugenda mu misho no kugaruka kabasindika ha rumanda okusebiri 13 byokwezi kwa katano. 25 at 10 formation and your father remanded until then. Umupolisi wa Imanje Mongesi wa Isure akaba agenzarwa yakapshorwa kandi akaba nakorera polisi ya division ya Bisheshe omuri Banda. Okwitwa kwe akaba agiye ku morfu orwa Lazarus Kahanjiri owafeiro mu kifome Nyabushye. Omugandi abatura kurwa mu cyaro cya Ruhita omugomboro ya Kiswamba bargireho batungo mu birugo muri Isa Paulo Bwambare omyaka 18 wabwira mu kideba cy'amizi obuyabi yahisize mbuzi. Abatwani betombitira polisi obutagera abapolisi bo kwiha abantu mu mizi no mu nyanja ezira kwabagwiremo. Abirarisize embuzi yaza omudamu umuzeni yagikuratira kuza kugihamo. Kwagikuratira kuza kugihamo nuko amizi yashangagara mingi gamumira. Ogunagaruka gira ngo nangwe kitongore cya Hoima Factory ekiro kutimbe byina myanyeji ikiremo ko bitaba bisira abantu bingi. Binekizibu cya Hima Cement kwija ekatimba limestone mu kicweka kandi twaragana nayo kugira ngo eshweke bina etabishwekire. So nabwo echo twine kizibu cya mizi mu Ruhita village tukagezaho gambira government tuhereza mizi mu Ruhita village amizi galema bingasaba endre evindu eviringe bibangibi government ambire twira kutsinge etongole ebitira government ambiye bakola minis elengende kalwaho. Now hatu nosanga ngo umuntu yagwamu choka abantu tubene experience yo kumuhamu bito tukwa twine department ya bwangu yera haru akasese nesobora kutuyamba mu speed kandi credit kama umuntu gobundi atakafire usanga twa savinga life ningo no baraba ya mara mezi gamukiza mani yafa choka tubale kumuhayo kandi tumuhomba abantu bumubwira hata lo muntu usanga na mara esaha nka 20 almost 29 ninge saa 12 mezi atakabire retrieved kandi usanga ngucyaletaho ubutalo buteko mbantu nabantu kutekerezamu polisi ngwe bayambira umbwira bwa polisi yatwara mbirugo mugenzi yokucheberwa biti yanga kugambira kamera zitu gasha kwa Timothy Mushabe na Gilbert Muhangs.